Hakador bartelang ke parlimen la banyatai badwanra kijing kala ya ka kernit bahandri 6 schedule jong riti sensar kari India. Kino yalam ke Khasi Hills Autonomous District Council hakatayo balala kila ya kendo yau AK Mishra advisor jong tenat ki kampo yeng kari ban bud den halor kamat bayade berkajing penkala thamai ya ka kernit bahandri jong riti sensar jong kari. Habakran batkilat patai kubor u CEM KHEDC ba penyat sing CEM ulayatho baka sorkar India kadon jing temu bandra ha parlimen hakani kador bar telang banwan u CEM ulayatho yakani kamat labut de langru da baro shipau tuli ki district council jong kathan chatai lamingi jong kari tu baka ka constitutional amendment habaide bakani ka 125th amendment kaba la temu banwan ra da sorkar India ka haduk menta ka jingedei ka jungi ka donbe ka debe tangbat ka Ministry of Home Affairs kum makalong menta kam don jingedei ebat bulan de ngila shupen sngo ruhi ba ngila ya chakmat habai de kani dangshen ngila yo ban ye kendu ya u AK Mishra u balong u advisor ya ka Ministry of Home Affairs Government of India habai de kani ki North Eastern region de kajing kendu kajungi kalong hadin bangila dep bandi ai ya ka dorkas ne ka memorandum na baru shipodli ki autonomous council upon North East haka arpsan tarik u Julai ya u menteri kampoye Amit Shah de halor kata nakaliang ka home ministry kala constitute ya ka committee ka ban khli da u Nitin Anand Rai bade u Union Minister of State yang ka home ban long ku chairman de dangshen milala ban ya kendu bat milaila banya selok ba habide ban keren sangi ba habide kenika amendment de kendiat ladangi keren pangka amendment habide bat ka proposal jong ka Khasi Hills kidon ki katu kat ni ki ba kham konsan ki ba ngilai keren bat ngilai kendu biang saya advisor ban pensngo ban pensyai shu ya advisor nomor ba kapher ba kenika ka jinglong jingman khamtam habide kata ka custom ka tradition ka practices jongi dele si ka khamlong khlawat ikibreu ki bana shabaru bantip kumno ka long kaman hangne de halor kita ngi lai kendu ban pensngo uni advisor ba ki tu ki memorandum ki proposal ki banglai ki long ki badan kam bat la de ban kentup dan ban include hakanika bill ka bakin wanra Shen, but nakaliang jungi ni sungtu syai ba nakaliang ka Government of India ka don ya ka jingmu ban wanra no ikani ka 125th constitutional amendment ka bakentup ya ka 6 schedule how ni ubenai no pra betul senem ha ka winter session yo ka parliament the comments kam ba kini kijing ajing mot ni kin long tiba seiso but kani ka jing wanra ka amendment kan long ka jing job om tang ya ka Khasi Hills Autonomous Council Henry ya baro ki Autonomous Council hapon North East ki Province tatai ya kata lada penpas na parlimen yang sampai ke eka lesi ka sinjam baka Home Ministry kan ship habidi kata pwede ko kami na shot kapag ka region ng section ka ma bang extend ya term to the MDC like history pada kadon ka amendment ya kani kumbala ong siap haka 16 kamdon show kamdon tissue ina da ko impat ni hapan put Henry ka syong pada haka notification jongga di komen ka ong kumni